Asikho isikolo sekufundela ukuba umzali. Ikakhulukazi njengoba sekwawa nezinhlaka lapho abantu bebefunda khona ngendlela yokuziphatha ekhaya nasemphakathini. Abaningi bazithuka sebengabazali bengatholanga izeluleko zabadala kanti kulapho amaphutha amaningi eqala khona. Noma kunjalo ke amaphutha enziwa umzali akumele abe isigwebo sentambo kodwa kumele lo muntu azibophezele ekutheni angawaphindi ngokuzayo. Intokazi kaGhayilisi Mbukeli kanti kuthwele intandokazi yakho ukhumbule ekhaya kulesithathu kusihlwa kanti nanka amazibela esikuphathele wona. Ubaba wena ukubhala incwadi athi umama kangilethi rakhathi. Hayikeze ngavolela maka. Miyami khoyo. Saka indotengisa movie kuti vana vale vapfekeni ndipfeke zvemwana ndiri panapa handina choice nekunonga mumabhini chikafu tichila nevana munona. Kunzima kakhulu ukufuna umuntu ongeke wamkhomba noma ungahlangana naye emgwaqeni ikakhulukazi imalowo muntu kungumama wakho okuzalayo. Lena inkinga kaChiyetsa Gombarume wasesoshanguve ePitori abhekane nayo. Asambe sihlangane naye Mbukeli. Tinonzi Chiyetsa Gombarume ndinobva kuZimbabwe. Ndakanyorera kukumbuleke kuti vandibatsirewo ndiri kuda mai vangu. Since vandisiya ndine 9 months. Vavanyatsoundijekesera zvakanaka vanongotsika-tsika nyaya vanongonditi vatsvake mai vako chichi watwati. Baba vangu vanoti mai vako vanga vari mudiki. Udiki hwavo hwakaita kuti vandisiye saka vaifunga kuti ndichasanchirarama sei. Saka love yababa wangu ndandisingaioni kwandiri. Asi chimwe chendopa problem baba wangu ndakakura kubva ne9 months kusvika ndizowa ndisvike kana kuti pa20 years vaifungei vachingondivagiriza singanyatsondiudza. Kusvika izvezvi ndatova nevana vangu 2 vandinavo ndakazovabvunza nekuti havasi kundibudira pachena zvinhu zvavo vanonguva ndofunga sokuti vakatondiba kuna mai vangu ini. Nekuti adai vakanditora zvakanaka kuna mai vangu. Adai vakandonisa kuna mai vangu ndakura ende mai vangu adai vakanditsvaka. Ndakarorwa 2018 December. Ndobva ndaya nemurume wangu tichitodana zvakanaka tikasvika pakuita vana 2 vandinavo avo. Asi murume wangu munhu wokuti waigona kubuda mpaka nazve 2 months. Murume wangu uyu zvaiita ndakamuudza problem yangu kuti mai vangu handivazivi so. Murume wangu munhu aigara achindirova achindituka kuti uri mwana womunzira iwewe hauna mai uri nherera chichi watwati. Asi murume wangu akasvika pakuzongoenda kusvika ini ndangozvigamuchira kuti murume hachandidi atondisiya ndobva ndazvitambira. Zvinhu zvandakakwanisa kuita panguva yacho indakata mujolo. Ndandisingaketi kuti munhu ndudana naye munhu muhombe kwandiri oro mwana nawoita sei ndaida mari kuti nditsvake basa ndindoshanda munhu wokusira vana vangu ndanga ndisina creation inoda mari yakawanda. Saka ndakaona kuti mari handiwani saka kuti tachihure hangu kamunhu achiyemba mangu achindirara achindipa mari zviri nani. Nekuvhura mabhini chaiko ndakapinda nemweya wekutovhura mabhini ndichinonga even chikafu chaicho ndichitoti vana vangu vawane kudya. Mina Constance Maluleke. Mwana lowani uta ahluphekile umbyele ku rhangana vatswari se ni n'wi phutha nyana ndzi kha ni tshama na yena kha a tala ka mina lana saku ni ku mana wena u le kwi a ku mana mina hawa u le Limpopo le Venda le yena u hanya right u swikunu I munhu wa mavoko wa ku titirhela. Problem ya yena ntsena a ku na langa ya ku kona nga na family lawani. Inini na mai yangu handina chitadzo navo saka handizive kuti wai vakandisiya. Ndiri munhu wokuti ndinobokwa nepfungwa dzakanyanya zvoti ndobofambawo kumaprofita ndichida kuzama kubatsirwa. Vanongondiudza kuti iwewe kana usina kuwana mai vako nekuti mai vako iwewe vari kunyunyuta kuti mwana wangu. Saka ndatodhisedza kuti hangu nditsvake mai vangu. Saka ndozvandiri kuti ndikawana mai vangu vandiudzewo zvizere kuti shapu nababa chii chakaitika kuti vazondisiya kuZimbabwe votongoenda zvachose svika izvezvi ndane 24 years. Ingaba uzokwazi yini uChiyetsa ukubona umama wakhe ngamehlo okokuqala ngqa kusukela nezinyanga ezishagalolunye nje kuphela?
Asizibonele mbukeli kulolu hambo oluzothatha amahora angaphezu kwama5 njengoba sisuka eSoshanguve silibhekise eThoyando eLimpopo. Inini izvozvizvi tikaenda ndikawana family kana ndikawana mai vangu ndiri munhu achabatikana kuti ndiri munhu acharwadziwa kuti why mai makandisiya kuZimbabwe ne9 months maiti ndinoita sei cho ndikawana vasina makumbo cho ndikawana vari bofu mai vangu ndotongovada vakadaro hazvineneni chandikuda kuti ndizive mai vangu kuda upenyu hwangu hungafamba zvakanaka. Ngwana ka ke o kopela Stella Kaliwa batho ba yes Kaliwa Asimulila ngwana ka thi yamfuna thi Patali Mia patali Ari jeno batho bash Mama Keba Kambe na ngwana ka dambe na mao tata amba na mama Makandisiya kuZimbabwe zvaita sei? Unzisara. Sei? Wanzinaenda newe zvinogona kuti ndatobhuya newe kuno wanoshaka muzhira then zvinofosera kundikusiya. Makatoenda kundisiya, makandisiya makatosiya ndi. Ndachadi kuti iwe ndibhuye newe kumuzhira kushayike kuti ndikusiye ndabete zvangu ndikutokusiya. Makandizvara ari kure ripo ke? Ndakatobereka 2036 June. Saka makagara kunoku muchidya muchiita se everything muchigeza muchiguta maifunga kuti chedza ari ku. Handakazama zvose kutongonyorera kunoenda kumashashalo kwekuno zvakanoto kwakuti zvakatobhanika ndoza mandisosiyana nazvo. KuZimbabwe vanhu makaenda makadi kudzoka. Ndisina mari and mapassport acho ndisina nguva idzodzo. Ndizvino ndichozvifunga izvezvi kuti ragai nditoenda passport zvangu ndito ndinje. Mai muzanda karama kurwadza sei? Zvandakaudzwa nababa inini nezvamuri kutaura zvakatosiyana. Batishi mai vako vakangokusiya. Just kungosiya. Ndani chemudoko zvizviya ndifunge kuti ngatosiya mwana ndichiti ndodo kutosiya mwana kuZimbabwe ukuya. Ndakuto kugara 9 months. Ndakatobva kuno ndatofamba naye ndagara 9 months. Mai vako vakakusiya vangu vasingakudi. Mai vako vakusiya musango hanzi vaingokusiya chiro mudondo chiro kwavaenda. Mai vako vaigezera pachena. Mai vako vanga vasina hunhu vachiita zvinhu zvakawanda. Baba imimi muchidzi ndimuri kune problem. Zvezvokuti vakati siya mwana zvina kutaurika izvezvo. Vai imimi makadi chedza anonetsa. Ende anorema mimi ndairema sei ameno kuti ndainyanya nyaya dzavachitodzitauravo. Ini zvanga chitoda kuti nditobuya kuno ndibe mwana wangu. Panzi mwana watoenda nayo chitoshaka muzhira. Ndati bete nditosiye munhu bete kuti ndane munhu asashake muzhira. Bete ndimusiye. Makaisa nemakore mangano Zimbabwe. Ndwani ndakwa 9 months. Je 1 year zvomuntu. Ndagara 9 months. Iye manotara aigoneka. Adibereki mwana 9 months ndaenda naye ndagara 9 months. Ndasangana 9 months. Ndakwa newa usone 9 months. Saka ndakada maka je 1 day mukangosiya mukade sei? Ndikabereka mwana pe ndinokubereka kuZimbabwe ndakatokuberekera kuno. Ndito zvandakaudzwa. Vachitotaura vachitoda kuti veya kuti ivo ndive vanhu vakanaka. Pane nyaya ndisinawo nyazokubvunza. Kwa mimi kuzwa ndikamumba iparadzana nababa makarwa makanyatsoita sei? Ndiana akaramba umwe apa muri 2. Hapana munhu akaramba mumwe. Iye akatotiza ini. Ndiye akatotiza toenda kumusha. Imimi baba makandizvara imimi makabvunza muchipatara kuti mwana unomuda here mukati hamumudi. Muno.
munapinda kaubereka makandizvarira ikoko kwai makati mwana mumudini nemazi bati muri sure kuti baba vangu ndivakarisiya mwana wangu ndivo kopa kuti apa hapo handiti ndachitoti atonditarisa ndichitomuudza kuti wati chii tichibuya kuno ndikatarisa family yemurume uyo vameno baba vangu inini nditi vakati vanongori kuti mai vako vanga usina hunhu mai vako yakusiya musango mai vako vazo mai vako ameno chinhu chamainzi maigona chunhu 1 chekunzi kwai maigona kukuya chete vaenda kumvura vaibva vachisunda gubhu neuyu ivo vakusiya kusango wakavati vachiti ndinorema vanonyepa kwandizvona zvachitotogweni ndisipozi mari izvezvo vakakotera kuti vanonyepa vachitofunga ivo maybe vavaripo ipapa vachitoditarisa vataure futi okay mai kana muri mimai vangu chaivo chaivo ka muriko mai kutadza kutombodzoka kudzimba kwamakabva muchitadza kuuya ndichitambura kurwadza ndichiita chituko chenyika inini chiseko chenyika baba vangu pandakakura inini kuvabvunza nezvenyi mimi chavakatanga kundiudza ndichikura ukaziva mai vako hauzodini hauzodzoki ndobva ndasiyana navo ne ndomurume vandiudza chii chakaita mukona namai baba vanga vasingatauri vaingoitsika-tsika nyaya ngaototaura kuti chichokusiya kuti chitobuya kuno ipapo rachitogara ini chitobva patakaenda nditi ini chitobva ndichoti ndibe kumba masikani takabva makuseni ndabuya kumba then nditi ndichatotamisa time ndaidi ndadzokera kuroom kudhena nditi tosvika ndiwana munhu akatoronga dunhu zvake kutoinda tobvunza manebha ati munhu akatotora mota ikatomira ipa pachitora zvinhu zvakachitoinda hazvina 3 months ndavati ndasitozvabvunza ndikati baba nyatse kunyasondiudza zita ramai vangu ndikwanise kuvatsvaka vaingokona kudai but vakasvika pakuzondiudza vakati Catherine taina murava anobva kupi vachitaura ndopandakakwanisa kutsvaka asi mai ndakarama kurwadza muchiona ndiri panapa ndakarama kurwadza zvokuti ndikada kudza kuti ndakavata nevarume vangani handitovazivi ndakavata nevarume vangani muri kwenyu makatogara makadaiso namai venyuvo nai mbuya makarirelaxa nemwana wenyu maifunga kuti ndiri kupi makagara pamumvuri seizvezvizvi muchingoti chiedza maiti chiedza ari kupi vachinzi maichiedza maiti chiedza uchi ari kupi okay wakaenda nababa vake kokunditsvaga nai mbuya zvamangokura kokunditsvaga okay muzukuru wangu hamuti wokundida mundida nditi mai munonyatsondida here mi ndinoda and still now I love you too much nai mbuya chimbondiudzai chii chaimbetika pamwana wenyu hana maanda mwananga mutanganidzeni muhangweleni taiso ndori ndikotakala nokipa hava vana votakala vafresh ndikovavona uri vana emu navasirongo nalwela uri nidzeni vone miyanu navana vanu koyu miyanu mwananga zvoiteyo mufarireni mwa miyanu mufarireni ndiyaziva zvo ni strongo mwananga ni strongo ngamanda no survivor ende nikadziyo survivor neuchikora nakuenda kaini ndagumira grade 7 pamwe ndaenda pamwe ndanisingaendi ndichinda kumari chokuti ndiwane chekudya ndiwane mari yekuti nditenge zvokupfeka ndakaenda kundoshanda house girl inini ndiri mwana mudiki singaiti ende chakazokuza ndiwanikwe inini isituation hapana aigona kumira neni kuti ndimuudze nyaya dzangu agone kundinzwisisa makagara kuno makarelaxa muchidya namai venya muchiguta muchifara muchitohwa kutoti meno chiedza ari kuzimbabwe meno murume wanga kandipa vana ndakadi kundomusira vana iva nemwe kubereka mai iye zvindinemo kubereka kuti pane vana vangu ndo pandiri handina kuti ndovasirani ndakabva kuzimbabwe nababa vana akayakandisiya muno izwa ndikandite shungu ndite sei ndizosvika panapa life izvo zvikundiomera mai ndiwana ndingasva chichiita vanhu rohondo kuti sei now mind I love you mama ndokuda isingaiti mwananga anosvika muyanu koyu ukadzichira the way namudziva ngawo kanziva fresh ndandotakara amanda undisona zvirindiri kubva kare uri
one day mwananga ndimuvona namusi chidona futi ndichimuvona ndogumuvona 1 year 2 months then namusi futi kumuna ana 24 months ana 24 years ish ndofanisa ngamandoro aluwa ndisiwotsi naye mara kumtanganedza mwana ndomusiya right otobona tsichedzo dzoteya uri mwana ndisingovuya naye chipinga chila mbulovo wako diva ndafeso zvinokwamba zvolo ndatoona mwana ngatifandirani ndatikwene ndisave mwana nenditoni musiye urasife ndikwene asala akotochila then ndakunodivuyela mumbulo womutevero wavowone mara ndachita ushavo ri ndasvika ngena nenda svika ninge itamuzi vanyita zvimwe ndisichavuya ufana muzi achinchuchedza vachimwana asala nendasvika nge vadosvika vaitani ndodizaamuita zvasocial worker varumela mamwe alwangi mara zvapedza sikushuma zvamba zvone nesamia weji uchima rikoshuma tikofuna ngora netoenda valoita so ndakazvona kuzva ndikwamba nayo ri akabve kazvo nendidei maimo uri ave nachimwe chimwe chine mubhibhi atori aiteka mwana wawe ndomumbeyelo uri kumbira farelo then umufarela mara ngasitunga situku ridova riko akukonondiva kwine tiyandivi tingomalusa ngasitunga situku dza riko divana ndiko dzipfa lotakala nga maanḓa ndi dzedzela khofe ndova ndichilila usiku na masiari day and night ndichikolela hoyu mwana haitea zwo iteyaho till today onsumbedza uri umuhaga uyalwa wo mwana achikolwela miyawe ende ndili wa mudzimu uri ori achisvika awana miyawe akadzitshila avavona ende ndomutanganedza ndikadzimufuna ndiyazvitakalela ndiri kunzwa kufara nekuti ndawana mai vangu ndarwadziwa hangu pandavaona nemakuru andakaita suti ndazongofara hangu kuti ndaona vari vapenyu ndavawana vese kudai munhu mumwe achataura zvake vachanyatsotaura chokwadi sezvo ndavawana vese ka vachandiudza nyaya yavo zvakanaka life yangu inotochinja ndatongoitambira stori yavo handina kuti ndingaramba stori yavo nekuti zvavandiudzawo zvatondibatawo kuti babawo vanenge vane problem asi kuti ndotanga ndambonzwa vese angeke uzazi zonke izizathu ezingenza umama agcine eshiye umntwana wakhe ambeletha iinyanga eziyishakalolunye ngemuva futhi akukona okwethu ukwahlulela esingakubonga kodwa ukuthi lo mndeni ugcine uhlangene kanti siyathemba ukuthi uChiyeza angeke futhi aphinde azithole sesimeni lapho ehlukana khona nendodakazi yakhe okumhlophe kodwa kubo. Mhlambe nawe nje ungaba nenhlanhla yokuxhumana nalo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax number 086 511 ungasithumela ne-email wakhumbula ekhaya@sabc.co.za ungaphinda futhi usithumele iWhatsApp u-087 062 5738. Endabeni ethu emfushane kwabalahlekile kuleli sonto sivakashele eKraaifontein eKapa lapho sihlangana khona noFrida Smith ocela ukufundisa abantwana bakhe okungoNathan, Ricardo kanye noFrancina. Mijn naam is Frida Smith. Ik bly in Kraaifontein. Ik is op zoek naar mijn kinders. Ik weet op die oomblikkie waar hulle nou is, maar ek weet laas keer wat hulle nog gesien het. Wat hulle my gesê hulle is in die Pero. En die oudste seun Nathan, hy het gesê gaan saam met die kerkmense die Godse woord gaan bekondig daar. En dis die laaste wat ek om hier gesien het en nooit weer. Hy kan ek seker meer as 15, 16 jaar gelede terug. Dat het die meerder is. Ek sal nie meer skat, ek sal nie weet nie. Ek sal net weet Francina moet al die 50 is. Nathan moet die oor die 40 is. Ricardo moet nou hy stap na sy 40 toe. Maar ek weet hulle is daar rond, maar ek weet nou nie wanneer dat hulle gebore nie. En wat 'n maand. Ek het saam my pa, my ma Daarvan wou toe gekom, want hulle het gekom werk, maar toe sê ek nog alleen. En ek het gedrink daai tyd. Ja, maar ek het nie geweet wat die lewe beteken of wat. Ek het net aangegaan en jong, dit is nou baie lang, die hoor ek sê, nou wat ek gewees het, nou kort die by die daghospitaal, hoor ek sê, mense sê, hy is helemaal, hy sal my nie ken nie, ek sal ook nie hom ken. So wie sê ooit, hy lewe ook as hy so mal is. Ek weet nie,
Bleven, omdat wat is hy mal is. Plek gesoek, dis van plek soek. Toe kry jy die grond by die komitees. Toe gee hulle vir ons die grond en toe bou ons op die hokkie. Ek weet nie, hier sal so baie klomp komitees wat hier kom en gaan, hier sal weer komitees. Dit moet ek nou sê, dit is 'n stap na my 40 jaar wat ek nou al hier bly. Sê wat ek hier kom begin nou bly, toe sien nie stoile, sien net een kraan wat deur gesit het in die hoek. Ek maar net sê dankbaar en bly ek as hulle kry hulle. Goeie kinders sal wees, nie slegte kinders nie. En ek sal nogal bly wees as hulle kinders het, laat ek aan klein kinders het. Ek weet laas het Ricardo nog van my gesê, hy het een kind by 'n meisie wat hy het. Hy dink hy het die kinders het. My oudste seun, hy dink hy het die kinders het. Is net Ricardo en Francina. En hy nog laas gesê, Francina 2 kinders met die man wat sy het, maar sy is getroud. Het al die kom klaar en hy by my oor haar. Wat lê met 'n man, maar sy is getroud met hom. En hy beklei met haar. En nou, dit is hulle lewe. Soos hulle het ook maar nie regte lewe gehad dan. So sal ek sal so nog gaan krap aan my kind se lewe. Skoon sien sal vir my slaat, skoon maar bly maar weg. As jy so belangstel hoop en genade, jy kry. As jy leef, maar die drang maak jy ook siek en dood. Ricardo Smit, Francina Smit, Nathan Smit. Ek soek julle so uit my hart uit vir julle. Ek sal baie bly wees om by julle in die hande te kan kry. Ek sal bly wees om julle nog te sien. Voor my oor toe gaan. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani koNathan, Ricardo kanye noFrancina ongabantwana baFrida Smith, sicela usithumele iWhatsApp ku-087 062 5738. Sungakhohlwa ukusivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu www.khumbulekhaya.net.za. Siyatholakala kuFacebook, WhatsApp, TikTok kanye naku-Instagram. Saqhubeka nohlelo lwethu mbukeli, kanti manje sesingena engosini yethu lapho sikufundela khona enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho befuna khona abalahlekile bakubo, kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Khumbulekhaya, my name is Mokhadi Machete from Ramochinyadi outside Tzaneen. Please help me find my mother who left me in 1973 when I was just 3 months old. I have no memory of her. They told me she was last seen at Ramotsinyadi village. Her name is Ntomfuthi Musane from Kwamashu in KwaZulu-Natal. She met my father, Phineas Machete, in Piet Retief, where they worked together. My father was born on the 18th of March in 1932. I don't know any of my relatives, and I can only assume that she has other children. I would be very happy if anyone knows or has any information regarding my mother can come forward. It has been hard growing up without my mother. It haunts me daily not to know her. Yours faithfully, Mokhadi Margaret Machete. Mbukeli, mhlawumbe ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuNtomfuthi Musane wakwaMashu ongumama kaMokhadi Margaret Machete. Uma kunjalo ke sicela usithumele ifax ko-86 511 7440, kasithumela ne-email kwakhumbulekhaya@sabc.co.za. Phinde futhi usithumele iWhatsApp ku-087 062 5738. Kunzima kakhulu mbukelo uma usuzithola unabantwana bakhalela kuwe, kodwa wena ube ungakaze waba nethuba lokuba nomzali ongakhalela kuye. Asihlangane nomama uMegi Masondo wakwaNongoma okhala ngobaba wakhe.
Igama lami nguMaki ngwamasondo endaweni yakwaNangoma. Isigodini ngisembonjeni. Bengicela ukukhumbula ekhaya ngifundisa ubaba. Igama lakhe uThomas Masilo wakwaHwali. Ubaba sahlukana naye ngangisemncane ngangafundisha isikole. Semncane nje ngingakazi lutho. Ngiyakhumbula efika la ekhaya kaNangoma ezongihlawula. Mefika kaNangoma kusho ukuthi baphindele emuva. Kwayilanga engamgcina ngalo-ke lelo ngiphindanga-ke ngamazi-ke ngakhula-ke mangikhulu benakho ukubhala iy'ncwadi athi ufuna ukungenzela umsebenzi ekhaya bese beyasho ukuthi ingane uyazi la ingungane engezi la kaNangoma ngoba phela uyazi ukuthi ngihlala kuphi mina. So abantu abadala abangikhulisile vele babengabangivumela ukuthi ngivele ngihambe nje. Umama wayesebenza emakhishini eGoli. Bahlangana kushuthi eGoli umama nobaba. So sazwana naye. Kwase kwenzeka ke sengibuya mase ngithola ingane ngabuye eGoli ngezana kuba ngisebenza emakhishini. Ngeza lapha emakhaya. Wakhula umntwana ngicabanga ukuthi wangazi uma wayina 1 year. Wasethi angizele kuye kwakuzoba iGood Friday. Mina ngahamba before kule date yena afuna ngize ngayo yabona. Ngase ngifica ukuthi unonkosikazi. Unonkosikazi wakhe ngembonile ngasakhuluma yabona kanjalo. So yikho ke ngisheshe ngabuya. Awunomama wasethi phuma ke lapho. Kwaba kanjalo ke kusho ukuthi akusuka lapho ke ngase ngiyadonseka sabe sazwana. Saqhubeka ke isikhathi ngahlala into zami bezizimbi kuhlangahlangene kuze kube manje ayikho into yami ebingilungela. Zonke izinto zami bezimnyama nje. Nasebantwini angithandeki yabo nje ngilo muntu nje. Ongathi nje unesinyama. Ngibhalele ikhumbule ekhaya ngoba ngicela ukuthi bangifunise ubaba mhlawumbe izinto zami zizohleleke kuvuleke. Noma nginyathele emagcikeni akhona mhlawumbe khona ukuzosuka. Omakhelwane nje bayitshela ukuthi mina ngiyayitshela nginani kanti lutho ilento nje kimi engayazi ukuthi yini. Nami ngize ngikhule ngithi uNkulunkulu yindaba mina. Ngingakwazi ukuxoxa nabanye abantu, ngingakwazi ukuhlala nabantu, ngingakwazi ukuhlala esixubwini, angikwazi nanokukhuluma. Vele kube ngazathi nje ngizophoxeka. Ngiphila leyo mpilo nje. Kufanele mase kujatshulwa ngiphume ngivale ngihambe ngekhaya. Ngiyethemba ukukhumbula ekhaya uzongisiza Nkosi yami ngimthole ubaba ngajabula kakhulu. Uhambo lwethu lokuzama ukuhlanganisa uMegi nobaba wakhe luzosithatha amahora adlule nje kuyishagalombili njengoba sisuka kwaNongoma kwaZulu-Natal silibhekise eRustenburg eNorthwest. Ngifisa nje sengathi ngingamthola ubaba. Nasendleleni bengihambe ngicabanga nje ukuthi ngizomthola yini. Sengathi ngingamthola ubaba mangibheka kule ndawo. Ngajabula kakhulu ngamthola sengihambe ezweni ngala. Ngajabula nje kakhulu ngoba ngakhumbula ekhaya. Ngihambe nje ngijabulile mase ngiphendela emuva sengithole izihlobo zami futhi zegazi. Ngifisa nje ukuthi ngithole izihlobo zami ngibazi bonke sazane. Ngiphindele ekhaya nje ngijabulile sengazi ukuthi umndeni wami ukuphi. Njengoba sesilahlekele isikhathi esingaka ngajabula kakhulu. Coco! Ahe. Le kae? Ngiyaphila. Ke. Mina nguMaki wamasondo. Hamba ngibheka ubaba. Thomas Masilo wakwaHwali. All right. Wangishiya nje ngisemncane. Ke. Sesadulana iminyaka nje impela. Uzole ke wena? KZN. KZN. Okay, ke mo teng ne. O ka nne wa tsena.
Tana bitso kana ma o thungu bane Maki o bofunani ke sisi bengicela bawakhumbule ekhaya ukuthi bangibhekise ubaba wayishilo umama ukuthi wase Rustenburg igama lakho akuThomas Masilo wakwaHwali wena hawumithi wena maze sithombeni sesengamgcina ngisasemncane ngisasengane okay zangatla ko galona wake weze ekhaya ngisasengane mina nona ra jarisa kana kwati ngisasemncane ngeke ngisho isikole nje ngisasengane phela nganoma nyawa noma nginathula okay mama gago ke ma uGetro Celiwe Masondo why ufuna ubaba wakho after so long time into zami bayibheda nje since ayikho into yami ephumelelile nje since ngikhula mina ngangena emshadweni yonke into beyimnyama ngizama uku-apply ezikoleni ngizama uku-apply emsebenzini abengathathwa ndawo ngafunwa lutho nje ngazathi nomuntu ongathandeki nasebantwini manje singase ngahlala nje ngedwa isikhathi esiningi ngathi nje kunento engenzekile because ubaba wayenokubhala incwadi athi umama kangilethi azongenzela umsebenzi then bese beyabuza abantu abadala ukuthi why angenzi yena ekhaya because uyazi phile kanjalo so wena Mthuni watla papa ga go direla yona ke eng angazi usibanga ngenzelani bengithemba ukuthi mangihlamba ngeke ngaxoba khona ngasikhona ngabona abantu bakithi ngabona ubani ingane mhlambe ngizoba right mama khumaro ile go bolela ka mamaka swasho wathi kena kwakukhona intombazanyana encanyana eyayindala kunami empofu nje azange achaza okuningi kodwa washo wathi unengane wayinengane eziwu2 khathi efika nami eyindala kunami mina ngangimncane kuzona obasebenza papa bakho eselp wathi wayenthola sebenza eselp emasipala rakhathi naka go kila bereka ko masipala akeze ngingabolela maka rakhathi naka go kila bereka ko masipala akeze ngingabolela maka cause wambheka khona kwamasipala bathi abamazi wamcinga nje wathiwa nje akazi umuntu njalo okay nna o ke rakgadi ne sheba ona ke rakgadi ke obuta papaka I'm the only child of my father and he never worked ko masipala nele a contractor na lina la ka nna ke tswa kae Elizabeth Khwale ke maiden surname Thomas Masilo Khwale ke papaka ke itsetso ka 1974 then ona ke rakgadi Mina Khwale bata ke ronyetswe ke Mashola and I'm married ke Mogale no ke a itse ka wena even the story gore go tlile yang gore o tsoko Joburg I know my mother told me le how a go ntshitse a le ntshitse go when your mother come with you go rumunya mme wa ka mma ka mpleletse then I was trying to locate you but next khone gore nga go fitlhella ya because even me I was worried about you. My mother was married to my father. Yeah. Then when she came back from Rustenburg o krile wena le mme wa hao le ko rumunya papake so now my mother was abalwa le mme wa hao then abalukuba that was the last time mama ka go bona mo bophelong ba hae ke mo ha papa hao this is your father's house. All right. Aish, okay. Ngiyajabula. Ngiyajabula kakhulu. Don't you see me in you? Now I see you in me. Yeah, Liki. Aish, ngiyajabula shame. Kumbule kha ngenzele elikhulu empilweni yami. Aish. Nangwana ke a iutlwa taba tsa hae. Nna ke a leboha. Ke le rakgadi ke nna ke setsene ke tefa hae fane wa botlhano ka fa hae ne re le 7 ena Masilo kwa bofela ukubuza ukuthi baba ngabusekhona yini pho hasale since a tlhokafala ka 1988
I was 13 or 15 by then. No egula noma yinani leseshona. Papa gago 1987 he came back ubuile from Joburg. Ne? I think ne ke bala snet 5. Ha boa from Joburg ka 1987. Then it was ka December next sembe ne ke tsena kereke ya Luther. Ka tlhomamisiwa ka 87 and then January a tsaya mama ka ba tsamaya ba ya Joburg a re batla go starta life. Le mama ka batla go starta life le mama Sharp ba tsamaya ba ya Joburg. January, February, March ka di 3 1988 a hlokagala. About 3 weeks ko moshareng a sa bone ke ope. Mama ka na matla all over. Mama ka o mo freele ka go ka beke ya bo 3. And now na kula nana le akits then that one will talk it out of camera. Mananking sekujwayelekile sesikhale kakhulu. Sekujwayelekile vele nasemaphusheni besingitshele ukuthi kunjani. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngibonga kakhulu ukuthi ngikwazile ukuzofika ekhaya lakhe. Ngiyabonga nje kakhulu. Bengazi ukuthi ngizomfica eswelekile. Unyathela lana nje ikhona bese ngikudinga nje. Mhlambe nami izosuka izinto ezithile empilweni yami. Ngoba into engibuzwa yona kuthiwa wena uhamba nethunzi lemnyama. Baba kusiwashona indaba bengakugezanga. Sekuyilo mbuzo ke futhi edusa ungisukumisa kakhulu. So nthetho nana batla go yetsa Eish mangahamba nje nge-right usukele nalelo thunzi lemnyama ngazi noma ngenzeka yini. Mami le ngikwenze ekhaya because okuningi vele sengishadile ngithi mina. Okuningi ngazi sekunjani. Kodwa nje ilelo thunzi lemnyama nami vele ngasangiphathi kahle because nasebantwini nginokubabalekela because ngitshela ukuthi abangithandi. Angikhona ukuhlala nabantu nje. Ngiyabaleka nje. Makade ngiyosiza labo engiyosiza khona ngiyasiza emva kwalokho mase ngiqedile ngiyabashiya ngoba angikhona ukuhlala. Ngathi ngahlala ngedwa because ngitshela ukuthi mhlawumbe abangithandi noma ngizothi ngiyakhuluma kanti sengikhuluma kabi kodwa mina ngingazi ukuthi sengikhuluma kabi. To me, that thing you're talking about is not like bad luck or a CFF or what. You are just like that because you are just like me. I'm like you. Serious. Na akitsine but I'm just going to go blela neti fela. Neti is number phefo. Na akisebidi aki motsileng ya badimo. Nna saka re tshela motsoko fase ra ba le ba ba sulele. Dilo ja hae di sepele botse. Dilo je ka moka di tlo fela. Lena papae ba be no hona. O to mo hopola dilo ja jalo. Ngiyajabula mangangenzela lokho ke nje ukuthi ukukhulumeke nje. Ngoba yonke nje ngoba senginyathelile ngicela sokuningi yazenzakaleni. Asi ungedela ke nalokho. Yo. Mana masilo. Tera khadiole. Hey! Katakhalana. Hey! Kitahete. Ile ke fodile. O batla go bona le butlela papa gago? Yes, it's important. Ne. Ho bolelwa mabitleng and then here boa ha tsamaya. Bona re ke mmulela ditsela. O re fa be no hona. Papae lo gogwae. Ka moka lo ragadiae ba be le ena. Ke se rata no se dia. Molato le mebere kwa ikereye le bana ba hole. O tsile ka hae. Wa nta. Indlela nje abangumukele ngayo la ekhaya ingijabulise kakhulu. Bangabantu bebevele nje bengilindele, ebebazi futhi ngami ukuthi ngikhona. Bazamile ukungithola nabo ngendlela abazame ngayo ke. Gcina bengangitholanga. Jabulile nje ukuthi ke na bebengikhathalele, bebazi ukuthi ngikhona empilweni zabo. Ntho e ke nagana gore tshantse re etse ke go itsane go feta mona le go ithutana. Then re le baleka the past then re tswela pele. Ba tshwarane ka mazo. Ba thusane. Lo motswala e ba hona. Ba tete fante fane.
bana bo Mamulo bana bo Rakgadi ba sisa fantse fane a ka se balathe a re tshwara ka matso ra tsetsebisana le ena le ka bosiyo bongwe a re ke ya hae a tana fane. Ngesinye isikhathi mbukeli yakuphathelene nokuthola lowo muntu obomfuna isiqu sakhe kodwa kumayelana nokuhlangana nomndeni owaziyo ukuthi ungakhalela kuwo. Kanjalo siyambongela nomama uMeki ukuthi ukwazile ukutholana nomndeni kababa wakhe nakuba ubaba engasekho emhlabeni. Sengathi lokuhlangana kungaletha umehluko nokukhanya empilweni zabo bonke. Unganyakazi ngoba emva kwalokho ithombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela. Izithombeni zabalahlekile kuleli sonto sivula ngoNthabise Ngumusiya ocela ukufundisa umzala wakhe uTibelo Simon Mphaphang osesithombeni owagcina ukubona ngo-2019 eseMeyerton. Uribawone Siyema osesithombeni waseBrits ufuna ubaba wakhe uPrince Vuma waseMpumalanga adukelana naye kudala. Kanti uKhayisile Madisa wasePitoli yena ucela ukufundisa umalume wakhe uPapiki Molokomme osesithombeni owanyamalala ngo-2017 eKwaThema. Nangu Sandile Mukwena osesithombeni ucela ukufundisa ubaba wakhe uMonwabisi Zinyane owake wasebenza eSiyavuka Shaft ngo-2004 wagcina ukubonwa eseKapa. Bese kuthi Elisa Matsiyetsi Mabakana yena afuna umndeni kamama wakhe uNunku Emily Mda osesithombeni osewadlula emhlabeni sokala sengathi base Eastern Cape. uWalter Mulodo ucela ukufundiswa umfowabo osesithombeni uMpho Mulodo owanyamalala ngoMarch 2024 elibangise eBedfordview. Kanti uAcasio Siwuta wasemaputo yena ucela ukufundiswa umfowabo uLeonardo Arau Manike waseMozambique agcinana naye kudala. Lapha esithombeni sinoJimmy Mkhabela waseMaphope Village ocela ukufundiswa umama wakhe angamazi uNombomvu okuthiwa waduka elibangise eMalamlele. uDavid Lifu osesithombeni waseLesotho ucela ukuxhumaniswa nabo anti bakhe ababili uMratuwa noMantwa Mulebatsi abanyamalala kudala. uElijah Makoma Mashego ucela ukufundisa indodana yakhe uB Mphethi Mashego osesithombeni waseBafaladi owanyamalala ngo-1994. Nangu Caswell Tuna noma Tona Mutwagaye ucela ukufundisa umfowabo uPetty Raymond Mutwagaye waseZirast owahamba ekhaya ngo-2014 akwaziwa ukuthi washonaphi. uFredi Risimati Hlungwane kanye nodadewabo uSibongile Bongi Hlungwane bacela ukufundiswa ubaba wabo osesithombeni uJulius Phahlela Hlungwane wasemalamulele eLimpopo. Umndeni wakaKhanyile ucela ukufundisa indodana yabo esesithombeni uBongane Kenan Khanyile owaduka ngo-2022 endaweni yaseMpangeni. uNtomzodwa Muntu osesithombeni ucela ukufundisa umama wakhe uElizabeth Muntu waseJoburton owanyamalala ngo-1996. Mbukeli sivala ngoJohanna Hugh osesithombeni waseGqeberha ucela ukufundisa ingane zakhe uLorraine, Ricky, Macy, Klein kanye noPete adukelana nazo kudala. Alithina siyakuthanda wangithanda awangithatha apha last wangithatha apha ePretoria apha ePretoria wanisaleka mawufika leka wafike wahlekisa ngami khona phaya. Ukuhlekisa kukuthini ali mntaka phana ndohlala pha kulofana lona nafuna umkhukhu wakhe phinde kako ngiphandle imehlo kabili angeke uzawuphosa loluko ngoDisemba uyawuhlala uyikweke. Matric wakhe uqede kanzima. Unfortunately ke ndoda singamanqini kaYehova kodwa bona abafileyo abazinto kwaphela. Mbukela sethemba ukuthi ukwazile ucosho kuhle waphinde wakwazi nokulahla okubi ohlelweni lethu lakusihla okungasiza nawe ukuthi ube ongcono emndenini wakho. Size siphinde sihlangane futhi ngolwesithathu oluzayo ngehora elishagalolunye lapho kakhumbule ekhaya ku-SABC1. Masithokoze.